Instagram, TikTok profile, objavit ćemo na YouTube-u i na Spotify-u i različitim platformama koje su za podcast. Tako da ove naše bla 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 možete čuti na različitim platformama koje vama odgovaraju. Jer ja sam ne znam tip osobe koja sve sluša na Spotify-u, neke druge žene vole na YouTube-u jer si onda i gledaju i slušaju, tako da je nebitno gdje. Tu smo i tu smo za vas i dovodit ćemo, imamo već najavljene odlične i izvanredne žene s kojima ćemo razgovarati u narednim epizodama. Kažem, svi koji žele i žele nešto podijeliti mogu nam se javiti i možemo i s njima razgovarati. Daniela i ja ćemo biti tu u pozadini i dati vam prostor. Tako da danas nam je neugodno jednako kao što će možda i vama biti snimiti ovu prvu epizodu i da. I blokiramo nekada i ne znamo kako bi to sve lijepo sad ispričala i možda to ne zvuči profesionalno, ali eto, tu smo za vas i nadam se da ćemo se upoznati. Bar smo se dobro ismijele danas, meni je ovo genijalno. Trebamo izraziti behind the scenes, sve da me čuješ? Ne. Ok, šta da sad sljedeće kaže? Meni je ovo super, ja sam se baš ismijela i tako da ljudi znaju da i nama nije ovo onako baš turbo prirodno i da... Uopće. Da se iako smo u marketingu i objavljamo svaki dan i svaki dan smo na društvenim